Amukutaya iraho amashomero ga gavumenti hamwe na gebyanga mu district ya Ntungamo harimo Katoma primary omuri Nkongoro Kajara county, Kacherere primary omuri Rushenyi hamwe na New Victory Community School omuri Rubare. Embera y'amashomero ga ebere tarha mutindo ahabwembera mbi eyebyombeko. Ishomero rya gavumenti erya Kacherere primary school erukshango muri Rubare ishaza rya Rushenyi ebirasi nibabihomesa amashagente emikekani yerukora nkebisika nangwa nabeji abamwe bashitama ahantu ndubare by'umwene n'ibibonera kandi si nabona burya goma koko no bakwiturwa mwambu no bushitama tuburiho because nko mu nursery section ne bashitama ahata prince papura abantu bashitama bacha bakanyira nangwa no bunda bamubaza na hasi. Mukuru w'ishomereri Novensi bashekana yashoborora ahambera iyi abana barukurabamo. Tuitenga nk'abana kubona gushitamo, tuitenga abana kubona textbooks, kubona books, abo kwibyo byona turi kumarana mbere bisembe bari mu makuku embiho za nkejura yenda kugwa mwene umwana na freezing anore yagira ki. Ishomero rya gavumenti erya Katoma primary school erukshango muri Nkongoro egombore ya Nyabihoko omuri Kajara Ntungamo abashomesa bakahunga omunju zabo batinire kubahiremera. Ni mugireba nko kweri nenda kugwa enyigiti z'uruhu mwene ryo mumbera zitabonire namwene hati nimpangiso ko mu stage kukuzitire nganga mwasi worumu no buhangirire nangwa bikushobera utaragaza nza kuzo mu kirasi uyetundikamu kugira ngo kwezura kwerasi ubone garuka ngo kizimbi kitakafite. Bacheho abarukozesa amajwaga nabo batura bahangirire obwo batinirire amagara gabo. Azura kwe kugwa uyu no kusitama ukarinda ubweraje ki ubwerasi yitakahire rero ne kutera mu kutu no tangiriza so ahubwo yanagaruka mu Rwanda inzura nirabamo bayize tukagarura innovating aga ngo wagabasa nubwo babwinji munonga abo kubanke njura kwe kugwa nyingi turatutine abo kuba abashomesa bamagara gabo ngabagaryo mukabi no bakuba baroho barahabwa akashoberwe tubakubasa kwe basomwe kugira ngo bepanyisize muco baberireho. Ishomero erya New Victory Community erukshango muri Rubare erye nabana barukwinguro muri Rushanju naryo abana bashomera hansi kandi ebyombeko byona nebiti nebyondo. Twine CDF mwami Kinirgaba nabandi binji MPs abitu abantunga mu district na Uganda mwena owukiro kwata huwena shaba ngo tweri shomereri rugo mu mbere rumu akwaderejezaho kunacheringa abana bihanga. Ishomereri bashangirwe no bakato budongo obwo kubasa komesa kubasa kurengeza heizoba. Simenti injire nitenda simenti nitenda nijinjire injira nego kiganisa abana na nentebe tuzikumara ebyombe ko mware bitabonire binembera ya ombucucu no gututeganisaga munonga na munonga abana kuba rukwija bahikaha ushanga ubumwe umucucu gwaza kuba umwazyo ebijwaro byabo byasisikire. Abebembezi b'amashomeraga hamwe n'abazire baterere gavumenti yo muranga okubasa kubirukangirira na munonga ahanshonga yo kubombekera. Nshaba kunogira ngo ntabaho biyandi abishomero biteri ubundi kuko bambwine mwanya ampandu kurara ampaha nkashangire nikore imirimo yanjye umubuteka tureba ngo embere kwe kuberi hatobwire bwenjura ushanga ngwembeho neteganisa munonga abeji abo kuba nabasomero omubiratu by'amakoko kandi ushanga ngo isomero ryetererwa gavumenti is a government aided school. Nobukera bengu haruho amashomero aga gavumenti ya Hundwize hakiriyo agandi agarukwerarikiriza abeji barukuraba mu mbere zigumire ogisireho n'abashomesa gasha kwa Samuel ahumuza ahabwa Tayari West.